بليرن تماشافون ليش ما وكروداوي بمهان مجارة برسايا كريزيا كردي كراروجاف دفي بولتاني ده هم بيجن حروش من بحث تكرو ما دخواسكو كرد للروج أوي كرساني يكريز بن يكالوست بن يعني ويدا ميدن أمبرا بايا دي وأنا كسيدة هنجي فين تنابون لما حروج بحثا يكريزيا كردي ذكر حروش ما بحثا وي مجاري ذكر حتى كو كونفرانسا يكريزي يكالوستا كردي لقامش لو تشيبو لسر خير هبه ام نهاجي لبي تشنا بنير ام لبي آفا كرنا شاندك كردينا او شاند جبوكو بچا للسوري للشامي بحكومت را دست بدانو ستاندنا بك چما جبركو ادي او شاند و بچا للشامي بحكومت سوري بشاندن حكومت سوري را وها تكاز بكن كما فين كردان دستوري دا بينا بجي كرن او شانت جبريارا كونفرانسا يكريزيا كردي در كتبو لي حتى هنا ديارة او شانت وكنجي ورا آفا كرن دناوا شانده دا كي جه دقرا وكي سروكتيا شانده بك او شانت وكنجي بچا شامي لروجاوای کردستان چاون خلکی لویکینه کو ادی در انجام کنفرانسا یکریزی و یک هلوستیا کردی بین جیبجی کرن و شانده هفش دزوترین دمدا به آوا کرن. سرکرده انجمنان اجتماعی کردی لسوریه انکسی عدنان بوزوج تورا مدیایی روداوی را بحثا و مجاره دکه. يارا كونفرانس يك ريزي ويك هلوستا كردي ياكد 26 نيسان دا هاتن دار خستن لباجار قامشتي حمي كسين كردين سوري اللي حاضر بون آلين سياسي كسين سربخا ونونارين جباتا سبيل بالتبائي اللي حاضر بون او دبريارا سركات دوي كونفرانس دا هاتن اريكرن بريارا يكمين لسر نيرينا كردان لبيشا روجا سوري دا او نيرينا كردي بو آديدان هات اريكرن لسر آوا کرنا شاندك كردي بي آوا کرن كو تفاوضي بالشامي ربكي بوجيبي او وثيقة هانا كو هاتي اريكرن حتى انها او شاندان هاتي يعني ديار كرن لي دما كيدا ويرشكاندن چي ببن دايستان دل سر و شانده چي ببي او شاندا جوي بي آوا کرن عدنان بوزوراغ هاند کو او هیویت کن حمو پیکاتین سوریه جه خود بریو برناوی ولاتی دا ببینن و دان پیدانه که دستوری به حمو پیکاتیان هبه. تشتي كل هيرو للشامي دبن ودر دورا شامي وچل ساحل وچل آلي باشور چه دبي او جي مخابنية كو انو هيرو سوريا كو خلقك لهيوي بو سوريا كا پیشاروجي و جواني خوشتر ببي اللي مخابن تشتي كو هيرو چه دبن او جي شاشتين او دسلادار شامي كو حمي آلين سياسي و بيكهاتي سوري و كسين أولي او اقصا کرن جو دستورا راگهاندنا دستوری و حکومت و جو قرار سیاسی ام هیوی دارن سلطه سوری کو لخوا وگره لخلق سوری وگره پیکاتی سوری وگره کسین اولی و سربخوا و نتوی او لوان وگره سوریا که به آوا کرن کو همی کسین سوری جی خواهده دا ببینن سوریا که پرنتو به سوریا که ننافندی به بمینه سوریا یا سوریان بتبایی نه سوریا که آلی کنفرانسا یکریزی و یک هلوستیا کردی 26 نیسان 2025 لروجاوای کردستان هاتل دارخستن لگوری انجام نامه آوه کنفرانسه پیویست شاندک کردی یا هفش به دامزراندن او شان دویجبو مافی دستوری ین گل کرد لسوریه دانوستاندن لگل حکومت شامه بکه.